Professor Achonacho, the Obuleta worldwide. The radio studio no nere we apa nyani yo ba Urhobo. Ebi oroto yenye down yanoke or tinyomi or your selunyomi. Adobole yara yo yelo. Yakasari caterpillar bosiloba oke geleshe. Au bekulo polako. Wo work bakolo koyo wo zigela gonaborona. Misia Guario. Yeah. I am Professor Achonacho, the Obuleta worldwide. I am in the studio again to do my duty to my people. The orator is not humbled by societal limitations, since he perceives celestial openings, comprehending the wisdom of the hallowed heights. He hovers above the multitude in challenging beacon, diffusing enlightenment to the capable, those who cultivate the clarification of the human complexity. The sanctity of his thought cannot be subjected to the simplistic twaddle of the populist appeal. In his unique expanse of oratory, the orator bears in the critical fundament of the human struggle. He may be engaged in the primeval lyricism of Homeric hymnals, illustrating the ambivalence of gods and the limits of man amid a vastness of mythological crucibles. He may be informed in the satirical largeness of Aristophatic humor, frowning upon the aberrational excesses of the state in a labyrinthine vehemence, exposing the follies of power in a lucid sardonic mask. Nejamani woko toma amai bilolo bosomaramare kugbe ekuraga obemiro esovenu amai de kiriye meko esonake muamare. This is Urhobo Unity Phase 2. Unity is a desiderandum. The absence of it has the delicacy of a ton of bricks falling from a great height. Greed, avarice, visionlessness on the part of leaders and the followers as a result of tendentious mischievousness will lead to disunity. History has been described as the witness of the times. The Urhobos have not fared well in the political ocean of Nigeria, with political crocodiles feeding fat on smaller fishes. We must jettison our internal differences and remain united if we must be relevant in the next round of storming political water. Urhobo must rise again, because the weak are not always confined to somnolent nullity, buffeted in irredeemable destructiveness. Me movie your Misia Guario. Ogoje, Ogoje no kunakwa Ogoje, Otalo kwa faru Ogoje re Ogojo, Ogoje parok boshe Ogoje. Ogoje no kunakwa Ogoje, Otalo kwa faru Ogoje re Ogojo, Ogoje parok boshe Ogoje, Ogoje no kunakwa Ogoje, Otalo kwa faru Ogoje re Ogojo, Ogoje parok boshe Ogojo. Ogoje no kunakwa Ogoje, Otalo kwa faru Ogoje re Ogojo, Ogoje parok boshe Ogoje. Etia yodia, Ogoje nya nyuteblo, iri soin, ai keroni ko ran soin, itule soin, ai romi mogo kokolo soin, ko ma voya wa tie na mo. Wa ikolu robo, we woko. Onale mevu wana, obukori gowe, okeyin nota, meka nyami yo balwo Misia Guario. Yeah. Wekugbe, weko magbe Urhobo me. Weko magbe, radiovo Urhobo me, Urhobo de ko magbe, elele yo kalodo, ekuraga lo wame yo, ikono yisemiro, weko magbe, egenepu yozo ho. Wekugbe, eko magbe Urhobo me, weko magbe, radiovo Urhobo me, Urhobo de ko magbe. Etia yenene. Ono semiro.
Wekomagbe Urhobo me, wekomagbe, adiovo Urhobo me, Urhobo de komagbe, erere layo korodo, ekunagalo wamlayo, ikono yisemiro, wekomagbe, eganako bioso. Wekomagbe Urhobo me, ukoko diabiese, Urhobo de komagbe. Kono semiro, etebri nyanya, onyo bikowo, ano shawora yonyamio, oyo matemo bopala, na Achonacho tanya balwo, averere, Urhobo de kugbe, Urhobo daddy ovo, agwaka. Urhobo ke krunaga, ikono yimiro. Didi loko sa damu Urhobo ni, amaide gini kugbe. Agwaka. Iko kere kokako, lokrabi Urhobo. Efoki luruwo, Urhobo. Iwo bukufia. Webe no maso ipolu Urhobo. Alimoto mubroto sinabare. All the black legs in the Urhobo nation will be put to shame if we are united. Epakolu Urhobo. Okoko minyobo. Egwe yaru Urhobo. Okoko minyobo. Otwemaru Urhobo. Okoko minyoko. Okayo mahao. Okoro Urhobo. Osubielo yekufia. Ogbedi otame enene. Wadiye muno nenu. Onweri powo dokana. Kokoro korobo. Wafukori emukugbe. Mefurebe lobo. Job of your sene. Koye munaka diawoma. Epolu Urhobo me. Emolu Urhobo me. Webe wakotoma. Otalo goje. Obiko beta. Otalo kwa faruole. Wa ikoli Urhobo. Ebiko. Wa kevon ikoli weswen. Wa ikoli jiswen. Ebiko. Mamekeno loswo. Emina na eva gwogwo. Aida ni yonwi agare. Aida de mwogo kokolo swo. Oye emina na eva bu. Oyo yibo si tamitari. Agwaka jalajo. Legazi riwe poporo. Olori olode kokwa di opore re. Olori gwejo kadere. Oke zizobo. Ada Achonacho. Jikemukemu worwe. Waka fosaroyo. The God is right. And don't forget the karmic regularity of the retributive God. Ukeblo itewo. Achonacho Urhobo. Mega every studio. Ajuru megegere. Meli yuvenana. Oyomi. Captain Tivere Ogini. Alayasureki. Teta Yeyo. Mrs. Flazi Ogini. Maijo Bikobiro. Robo Chancelanye. Bobevu Logara. Achonacho Elario. Le Pafambo Ogini. Alayasateruo. Bitalif. Oviakwe buku John Egbiri. Waiko yubu keka keje. Maije Kobiru. Oga Youth Front Lagos.
Why Jacobilwo? Golden Ladies, Lagos. Why Jacobilwo? Honorable Vincent Udwa. Ajolawan. Honorable Udele. Obioguro. Why Jacobilwo? Urhobo Webe no Maswa. Nigo Krinona. Only Omani Akore. Chief Mrs. Comfort. Only Emo Edewo. Idigo. Ode Sipoma. Ewo Show Etekwano. Amaraye. Olorogu Alex. Edewo and wife. On the make by Urobejo. In Nigeria, Jobio. My Jacobilwo. Egbe Kobi, yo. It's your idea. It is a book with your man, Achonacho, Megavile. Eye ne moya die. E parokweli ye gbedewo tonukuke viero lara. Uke bloka mi wa Urhobo wa onomaso. Meka nyami yo balo ikwegbe sansan. Urhobo wo woko. Mi ke gbovoran je wa Urhobo. Mi si agwario. Yeah. Meri Yuven and our Mr. and Mrs. Peter Ogaga Ukako. Ovayero and Mrs. Maureen Ukako. I no longer do Jegbere. Le me and liquid very wine at 2006. Uru Pogane, Achonacho Pong, Mamma Chief Doctor and Chief Mrs. Joseph Ojebe, USA. Why Jacobilwo, Miss Aguayo? Yeah. On a kick with Wuru. Oshari Ovo, listen, Amre Mavarie. Oda Mremuno Revoko, Ubiru, Migrote Opo. Akea one edit Tiedi. O whatever you coco, do you want to in the night Tiedi? O Miragua, Ogane Brume. Can you video coco, do you call never in the night Tiedi? Amre Mavarie. Obokwemu ọ̀rẹ́rẹ́ kàkàkàì ọ̀jẹ́ra àti ọ̀pẹ̀nọ́nẹ̀ ọ̀jísù ikọ́nà. Ọ̀nyẹ́nyẹ́dẹ́ tó bọ́kọ̀rẹ́ kìnyẹ̀dìrẹ́ ọ̀rọ̀wẹ́dìnà kó kèrò màmọ́rẹ́ mú orí kórí kìnyẹ̀dìnà. Eya lọ́gànẹ́ brúmẹ̀kiri mẹ́mùrí ọkọ̀. Wọ́dà mìíràn ràmìlá gbọ́nà. Wọ́dà rẹ̀mìrẹ̀ ní mẹ́nu. Kasaka salera melomera o evulevero dena. Ado kinye di tokeya. Ogane blumeni biko wa ikoma wa bayadelela rari memutai. Adari emunu. Akela irwalo keko. Emme mukemu yoto obolewo rie osetelewo rurevero deno. Orire munari gbolode. Amre mu avarie uvola ko weri glotopo. Ko si ko lo vegbe kiye di lase. Oni ni ovome. We biko emuna na le muotona ejo mo vorio ere wa fia kwere rayo le kakraka ko tai ne amle mu avarie ikwijo bi o koranse anwo ya emure mure wanu wo vorio le amai vi okoyowe okure vi yowe ko ye mura na jari pevu emre mu avarie no we biko we jodi etio oyo ma obo kwemu ona nyori okuyomi le muke rururu amle mu avarie ko mu yowi yoto ikakaka ko ka to bibiyo kakaka paro ko le soso owo epekere re amle mu avarie ye pe amle mu avarie de dirive owo ri olive ekoriro ye pe amle mu avarie ni baba ikakaka ko ri viole ra bibiyo Ela amle mu avarie ko ba ganagana. Kakaka ko ruora enu ko bio ma okoko. Obokwe mu ko yorete. Obokwe mu ko se amle mu avarie. Migi ni via ko yowe. Amle mu avarie ni biko ru obowo keru ali kakaka ru na kidi ova mame. We ru lele mi melwe mu mele. Oyoma. Obokwe mu jo wada kwati yoko ko na agwe. Obokwe mu pa oko ore kukuke viere pekere. Amle mu avarie ye dize. Amle mu avarie ko shetu to ko yubu.
Ekwa mi kole unwe botole. Atebre. Ame mwa varia ke mupo. Kobo yedele mokchere aserane. Elwi muwoke. Ituli kwako viviyo. Ka edise gru ogane blumene biko. Edilo ise gru le. Ikwoli kwako viyame mwa varia. Kero mariri yemu. Raifo kero kwako viyame mwa varia na. Airie muvevunu kaire kinyedi kaino kopo. Enana kena wo uruwemu lururu. Loyibo seni greed and avarice. Greed and avarice are twin brothers. Whoever harbors them stand to be destroyed by them. Emulikwejo bikare okwavo ovo no erio. Ekpi patire okwolam oro bururu oyo vori salade. Oyo vori nama. Oyo vori irwe nama. Oyo vori ogwebri. Engmiri bete raika oje wada. Unu sole ke riruo. Unu sole ye kario jalo boworuwa na. Akpona na lo eyeritena. I gọọmenti rọkena na Nigeria. Ururu ko egwo akpona. Iri evulufu anaghị ọvụgwọ efe. Ikwe ike koleswe anaghị gwari oja. Jona na redwe na ikwoleswe na ofakidi okworo nwe ekwe nyoluri aire watamu. Ebiko egbesi omakoko. Lera ugbunu ovotota. Ese wonyelakpo asa wonyabalo. Great nations are not detained by the perverted fixation of a monolith. They move ahead by the eternal redeem of plural shepherding. Meya balo misia gwario. Wekube. Wekomagbe urobo meo. Wekomagbe. Radiovo urobo meo. Urobode komagbe. Erere ayo kalodo. Ekuragaro wamleyo. Ikono yisemiro. Wekomagbe. Egeneku yozwo. Wekube. Wekomagbe urobo meo. Wekomagbe urobo meo. Urobode komagbe. Erere ayo kalodo. Ekuragaro wamleyo. Ikono yisemiro. Chief Sonieju Ekpoko Ogune, the Otota of Abraka Kingdom, Achonacho Pawe, Unwero, Onyomi Kowe, Imiragwari Jo, Urhobo, Vili Sokoeje, Imiragwari Data, Irobigbo, Iri Shakiri, Wejobi, Ere Ivex, Bunyo Takpa, Yami Yobalo, Lideta State, Ovio Kongwama. You must say the truth at every given time. Truth is sacred, and like waterproof, if buried, it will remain unrotting. Ologu Ike Clark, Achonacho Pawe, Wekobiro, Ologu Patrick Boloko, the Otota of Agbo Kingdom, Achonacho Pawe, Chief J.E. Ukweku, Ologwaba, Wekobiro, General David Ejo, Urhobo, Achonacho Pawe Ejo, Omirago Betwo. Aye jobi evulonwiana me pa wama mi si agwario wekube wekomagbe urobo me o wekube wekomagbe adiovo urobo me urobode komagbe erere ayo kalodo ekuragaro wamle yo ikono yisemiro wekube wekomagbe egeneku yozo wekube etiaye wekomagbe urobo me. There is no substitute to unity. Jagolo Records, a multi-dimensional business mogul. Achonacho Pawon, I need we record on an archive studio now. Man, Achonacho Pewurobejo, one equally value to Robo. Renere Urhobo Urhobo Yabalo. When Melo Yiro on a no we are organized to guide Tamanio, we must do our duty to our people, regardless of the odds. Wekube, wekomagbe urobo me, wekomagbe, radiovo urobo me, urobode komagbe, erere ayo kalodo, ekuragaro wamlayo, ikono yisemiro, wekomagbe, egeneku yogo. Wekube, wekomagbe urobo me,
Ekugbe mekoma mbera bebiafu Urhobo me. Urhobo de komagbe. Erere layo korodo. Ekuragaru wamleye. Ikono isebiro. Ekugbe mekomagbe lejana kobiafa. Madam Emajemite, the Chief Executive Bravo Catering Services, based in Abraka, Organic Palo, Weapon Onyovo, Man Achonacho Onyovo, Studio Long, Onyovi Kowon, O Mudia Wakapejobion, O Clinona, Order to Pum when we go no West at Nopa, it will not pass our Mamasa. The real lion at the review when our Babraka police station. My Achonacho Jela, Misia Guario. Yeah. We kube, we komagbe Urhobo me. We kube, we komagbe. Adiavo Urhobo me. Urhobo de komagbe. Elele layo korodo. Ekuragaru wamnaye. Ikono yisemiro. We kube, we komagbe. Egeneku yazwa. We kube. Ekomagbe Urhobo me. Ekugbe mekomagbe bebiafu Urhobo me. Urhobo de komagbe. Elele layo korodo. Ekuragaru wamnaye. Ikono isebiro. Ekugbe mekomagbe lejana kobiafa. Why Urhobo wagba kaloriyo? My dear people of the Urhobo nation, if all spiders unite, they can stop the lion with their cobwebs. So why Urhobo? Those who sold Jesus Christ did not live to enjoy the proceeds from that transaction. The wife. Yeah.